2019ko urtarrilaren 26an Paul Urquijo zinemagilea eta Nerea Torrijos janzkera zuzendaria Lizarrako Karlismoaren Museoan izan ziren errementari euskal filmaren sortze prozesuari buruz hitz egiten. Hitzaldia Karlismoa zinemaren ikuspuntutik deritzon erakusketa dela eta eskaini zen. Izan ere, esposizioak pelikulek karlistaldiak historian zehar nola islatu dituzten birpasatzen du. Azkenengo atalean 2017ko pelikula honetan fokoa jarriz. Bueno, lehenik eta behin, nola eukin nuen ideia ez, nondik nora etorritzen ideia hori, Patxi Errementariaren ipuinetik sortu zen ideia hori, eta gero nola eta zergatik kokatu nuen lehenengo karlistagan, ez? Bai testu inguru historikoagatik, bai estetikoki, eta bueno, dramatikoki nola historia potentziatzen zuen erabatean, ez? Hitzaldian obra sortzerakoan 80ko hamarkadako Legend edo Labyrinth bezalako genero fantastikoko pelikulen eragina aipatu zuen Urquijok. Estetikari dagokionez, besteak beste Sleepy Hollowren giro gotikoa eredugarritzat hartu izana azaldu zuen. Landa eremua erakustearen garrantziare adierazi zuen zuzendariak, ezinbestekoa ilustrazioaren ideiak eta tradizioa talk egin zuen garai horren erretratua egiteko. Bueno, alde batetik, Patxi Errementariaren ipuina aukeratu nuen, nire txikitako ipuin maite bat, oso maite bat delako. Bertan, agertzen ziren deabruak eta errementariaren historio hori erabatean jorratuz, pentsatzen nuen lortu alzela fantasiasko pelikula ilun eta divertigarri bat, ez? Eta ipuina beraz dago garai historiko batean kokatuta berez, baina pentsatu nuen lehenengo karlistaren garaian kokatzea interesgarria izan alzela, alde batetik historikoki dela garai bat non Europan ilustrazioa edatzen ari den, eta talka bat dago pentsamolde tradizionalista eta modernoago batzuen artean, ez? Nola herrietan pentsamendu erlijiosoago bat, tradizionalistago bat dagoen, eta nola paizak eta deabroaren inguruan hitz egiten dute, eta nola hirietako burgesia eta deabroa deitzen duten. Eta deabro historia bat sortzeko interesgarria iruditzen ziren garai hori, gero beste batetik bisualki eta ikonografikoki oso interesgarria iruditzen zaitez karlistaren mundu hori, ez, bai jantziak, bai estetika eta eta gero bestalde delako epoka viktorianoaren koetanioa erabatean, ez? Nik egin nahi nuen historia horrore gotikoko historia bat, eta justo garai hori da Ingalaterran Jack el Destripador edo Dracula edo lako historiak duten ambiente horren mundu hori, ez? Belaños, beteriko historio lugubre horietako bat, txisterekin, bibotekin, munstruekin, hori izan da pixkate zergatik kokatu justo hor 19. mendearen hasieran. Es un reto a nivel profesional porque era la primera vez que hacía una película histórica realista, porque sí que he tocado la época en otros proyectos, pero de una manera más fantástica. Y ahora con Errementari el reto era documentarte bien, hacer unos soldados liberales y carlistas fieles. Paul tenía como muy clara la idea de que quería una peli, aunque fuese muy fantástica en algunos aspectos, que fuese muy realista, que no nos tomásemos muchas licencias a la hora de diseñar los personajes y mucho menos en el tema de los soldados. Queríamos soldados fieles. Pues el reto era ese, poder conseguir un ejército realista de soldados que no pareciesen todos salidos de una fábrica de soldados, como dice mi amigo José María Tuduri, que fue mi apoyo en este proyecto. Le tuve como historiador y mi reto era conseguir una peli realista con un toque fantástico y en el tema de los militares algo fiel. Deabroaren diseinua berez izan zen pixkat eramatea ikonografia medieval, dantesko hori, deabru klasiko gorri horiek errealitatera eramatea, ez, pixka bat, eta horretarako konzept pila bat egin genituen, referentzia pila bat hartu genituen grabado eta pintura medievaletatik,
Eta, pixkat izan zen hori ere pelikula egitearen bultzatzailea, ez niretzako, deabru horiek pantalla handira eramatea. Bueno, yo creo que como la historia era una historia que Paul leía de chiquisua y tal, leía cada noche, yo creo que al final el recuerdo, o sea, el libro era en euskera, y el recuerdo, pues, al final tú quieres como llevar a la realidad, ¿no? Algo pues que tienes como en la mente, aparte de que para nosotros el euskera es algo muy importante. Es algo nuestro, cultural, es algo que hay que mantener, algo que hay que reforzar y también, como Paul dice siempre, tenemos un montón de cine comercial, internacional en todos los idiomas y muy fácil de vender y consumir, y por qué no en euskera, si además le da un punto extra, ¿no? Porque es algo muy autóctono, muy especial, yo creo que es un poco eso. Berak esan duen moduan filmea euskara izan behar zuen, ezin zen beste erabaten izan, ipuina horrela delako. Eta ikusi dugu nazioarte mailan harrera oso polita euskararekin, ez? Nola jendearentzako oso puntu exotikoa ematen dion, jende asko ikusi dugu nola Twitter bidez eta nola erantzuten zuten oso positiboki Netflixen ikusi ondoren, euskaraz ikusi behar zela, oso puntu autentikoa eta berezia, eta nik uste pelikulari horrek puntu bat gehiago mendiola. Pues hombre, dar las gracias a Estella, ¿no? Y al Museo del Carlismo por dar la oportunidad a la gente de conocer nuestro trabajo a través de los medios que ellos disponen. Es muy guay. Guretzako importantea da ere holako espazioetan gure pelikula promozionatzen jarraitzea. Beraz,